ingeta Kongo kala Kongo mumbandu za bakulu beto tekela mwana Kongo mupaka mpova vantalisi bandi bindakane mukutisunga kwandi ibu musingi na sadila bonso fuke sadila bakulu beto munzila Kongo ya mkudulu mpeve evo mfulukulu muntemo ingeta ndinga ina wakana indinga ya mononemi akanda ngudi amevuilu muluvila la nchundi sedi amevuilu muluvila la ngandu idina mono mwana ungena kwa mfumu nchundi evo mwana ngandu ngena ngudi nganga munzila Kongo ya mkudulu mpeve evo mfulukulu muntemo bambuta evo bayaya yenge keno munza ya mvimba ingeta sipo ya vova munukulosa bonso munukutuba sipo ya vova munukulosa munukutuba Kikongo ya l'état parce que la majorité bayoka ka Kikongo ya l'état na lingala donc nakoloba na munukutuba ingeta bansangu beto kele na yawu na kutransmettre beno beto kele na bansangu ya fête ya bas ancêtres, c'est-à-dire fête ya bakoko, donc lusambu ya bas ancêtres. Donc lusambu ya bas ancêtres yake vandaka na mois ya mai. Donc beto kele na cérémonie ya bas ancêtres. Donc précisément beto ke samedi la babantu ya beto yina ke ya kufwa. Donc si papa fuaka, mama fuaka, tontine fuaka, ou bien mwana fuaka nge, ou bien soeur fuange, ou bien nge perdre bakale nge, donc na kati ya moya ya me beto ke le na cérémonie na. Cérémonie na beto ke salia ou un samedi. Samedi ya le 20 na kuvumuka dimanche le 21 betuke kabula maloso betuke kabula mama deso betuke santutu. Donc betuke samedi la babantu ina beto pede, c'est-à-dire ba deux frères ya beto. Maintenant hormis babantu ya beto ya makanda ya beto ba ina kia kufwa et betuke ku samedi la aussi bas ancêtres bakoko ya beto ina bandaka kusamila nzambe mpungu na kati na toto ya royaume Congo betuka kusambidila bao si ormi bao ina bandaka bangunza baina bandaka kusamila nzambe mpungu betuka kusambidila diako si ba président ya royaume Congo ya ntama na ya malumalu baina kia kufwa. Voilà, après na manima betuke kuza kusala clôture na kulomba lusako munu na bao. Donc yake messe de requiem ya bazo setra beto kusamidila babantu ine fuaka na makanda beto kusamidila babantu ine fuaka na makanda babantu akaka yina kena kati ya Congo na ba yina kena kati ya l'Afrique. Donc batiton baina nuanaka mvita baina nuanaka indépendance baina sosaka indépendance kuiza kusalama betuke kusambila samu na bao meme na ya Afrique nyoso betuke kusambila samu na bao betuke kusambila na ba président baina bana ba titon baina kia kufwa baina bali telama betuke kusambila banganga zanzambe baina bali sala bisabu ya betuke kusambila babantu ya beja makano si. Donc mukena kwa invité ben nyoso yina meza bakano munu mukia ku perdre papa ou bien mukia ku perdre mama ou bien que munu umezaba mutamachua vandaka vraiment important na kati ya peuple Congo, ou bien prophète Lansi vandaka important, ou bien que mabiala mangama vandaka important, etc. Ou bien que mon père de moi, mon père de papa. Donc yina ke d'accord ngekuiza contacter betu na kati ya numero ya betu yina ke affiché kuna afin que betu zaba kunata ngeusi na lusambu. Après singeke samedi la ba koko yange, c'est-à-dire mutu nge perdre na kati ya dikanda nge, donc ngeke fidisa beto kumbu ya mutu ina nge perdre na kati ya dikanda yange n'importe pays nge kele
nge fidisa beto bakumwe babantu ina ngena sentir que non l'oncle yeye mu perdre yandi mais vanda important tellement côté amun fallait que musali yandi lusambu donc fidisa beto bakumwe fasuina mu perdre mama vraiment mu perdre tontine vraiment tante vanda vraiment important côté amun avec fumu samedi yandi fumu lombila de mes donc beto kena kuvingila beno na kufidisa beno bakumbu ya babantu ina beno Pedro ba ina bandaga important zola sala 1 plus na kata mzimu wenge. Alors kuna betu ko kuza kuvanda aussi na besoin ya ba petite cola, faut betu vanda ba cola, faut betu vanda na nsamba, faut betu vanda na vin rouge, il faut betu vanda na luzibu, faut betu vanda na tondo, il faut que tu vas en avoir. Alors, babi mani na betu que utiliser. Et puis encore, il faut que tu vas en avoir un paquet. Il faut que tu vas en avoir un paquet. Et na babi mani na betu que yoka na tia ina que sal que non na kubokila ba esprit ba koko ya beno ba vana betu que toi. Donc betu que ça la cérémonie na samedi ya le 20. Cérémonie ngo ya que salama na dolizi. Samedi ya le 20 betu kusala cérémonie betu kusuma ba loso ba madeso ba yiki etc betu kusosa ba cimetière nke proche betu kwenda kubika aussi ba colline aussi kuna donc yina kele na frère foi yina perdre mama yina perdre tonto yina perdre yina zabaka aussi même muntu vandi sadisaka mais yandi fuaka mais ben kape dikanda musi mais yandi fuaka donc vraiment betu kena kulomba beno na kuse manifester papa pasteur moi c'est soigné que ngobia vandi soigné que yandi fuaka mengeza bakumbwa yandi filisa beto kumbwa yandi président moi singeza baka na parti moi sina bwana moi sina kati na Afrique yandi vandi tela mako sina kunwana na kudélivrer peuple la race noire filisa beto kumbwa yandi angemezo osuma quelque chose osina ya kusuma makazu minjonjo etc filisa beto yao enge moso si fidisa beto kumbu ange poke beto lombila nge lusamo parce que lor nge pesa beto bakumbu ya ba famille ange ubeba nani lor beto que reciter beto que kuzonda que non par exemple muta lunu muta masamba muta luvila beto que na kubokila nge na Pointe Noire Kwiza si beto que na kubokila nge c'est à travers ya tata banzuzi me pesa beto kumbu yange afeke nge Kwiza kuzumuvana beto kintwali samuti kilokela yai cérémonie yake ya beno na kulombela beno délivrance na kulombela beno lusakumunu na kulombela beno donc etc. Donc se rappeler na babantu yina meku foye ke bandaka tellement vrai important parce que baovo bambukila mkulu wako moyo bambukila mkulu wako moyo sivo mkulu wako mpe sivo kwa kubambukila moyo donc ne se rappeler na bazonsi yange et bazonsi yange aussi bake se rappeler na kati nange donc surtout si muntu yange ina yani bana condamné dans le monde kuna shima Congo si yani bana condamné na boloko ya wabantu kufwa na makala à travers ma prière nange melombe na yani bakuvanda délivrer zaba yao yame kuma de maintenant esprit yange ke kuzo kuvanda ngene inzo ke bani kwa accompagner kina mambo nos ke bani ko aider ke bani ko apporter nge un plus na kata luzimu wange donc bet que ça cérémonie au bantu kufwa pourquoi bet que ça là parce que bet okena connaissance c'est-à-dire ça mona se rappeler donc pesa honneur na ba zetri yina ya share katukilaka beto na kati na makanda to katukilaka beto na kati le Congo to katukilaka beto na kati ya Afrique. Donc beto kusalia usamu na mémoire ya bao donc ngei na kena kulanda munu n'importe pays nge banda numéro ke kuna afin que nge bokila beto kuvanda connecté que ce soit na WhatsApp que ce soit na YouTube ngele ndi poser ba question que ce soit la carte groupe à beto nzela ko ngele ndi poser ba question donc beto kela donc notez bien le 20 c'est septembre na meyai le 20 donc cérémonie en que salama le 20 beto que se retrouver le 20 le 21 ya que va le dépôt ya babima na batombo donc
yina ni banzangu betume kuvanda na yao. Seremoni yangu yake kusalama na temple Ngunza Munzila Kongo na bwala ya Dolizi na kilongo yina ke kutwalisaga muda Musau na Dolizi ingeta Ibobo